roh riki ring setre pasaan titiang aturan suk semoping banget ring semedon ngerauhin sampun trapti suk semua titiang saking sangar canging mas wali ngatur ayah rikenyekan ide betara kewintenan puja wali rikiring kayangan Prajapati wastan titiang kapuk titiang saking keramitan Banyarwani ngatur ayah-ayahan riki dumana wade ngemulihan kerayuan dengan kenten taler titiang ngiring adon titiang suryan titiang sani mangkin menengring kediri kadu kewintenan celonarang nih sani mangkin niki medaging watang-watangan niki boya jarup niki boya bangke niki wantah watang-watangan dedaging bah bangun calonarang boya titiang meriki nasin segara ninaban titiang semenonton titiang sareng sami sampun nguning tidak kala winten telonarang medaging watang-watangan niki titiang dan akeh matur niki sampun jam 2:30 miriban akeh titiang unang liak sampun kepekan gitu nggih semedon titiang sareng sami sane uning pengliakan anesti enluh nerang jano pengliakan menmeli keturunan Banunas kadirasa boleh penugrahan yang betari yen sampun singsal yen sampun ngiwo kekelaran dane titiang purun ngatak sejebak gumi tabanan mai liak pasekolan dekedan liak di Malkangin liak di Pandai dekedan liak di Subamio Kelong kadirasa liak sejebak adat kota mai liak niki watangan titiang niki na istri mewaste pebi saking mengui makin meneng ring hubung durus pintonin kadirasa ngenik ngelah raramu ririh ngeliak ngelah gurung ririh ngeliak yen sampun ngiwo yen sampun singsal pemargini durus niki watangan istri titiang pintonin yen kadirasa bersemengan niki dan kayun mangkin sugro titiang tukang undang saking Banyarwani keramitan wastan titiang kapuk ben pidanjo saya misi tempo rerak titiang ke keramitan panten nirdon panten pocol semedon titiang menganti meli pengliakan melajang liak yen subuh angon nyakitin anak sing lapelih nyakitin bisaga nih sing lapelih pocol melajah sastra yen sampun sastra ngiwo angin malih pisan liak sejebak ada koda tekedan liak di keramitan liak sejabak gumi tabanan mai liak dan kayon watang titiang pengayah kulang di bedara sering mengiring kayangan Prajapati titiang wastan kapuk rereh titiang ke Banyarwani rereh titiang ke keramitan umah tiang dajan balai Banyarwani pangdan paling yenu paling WA tiang nanunas Google Map dados ampun nge yendan nama Banyarwani pekan keramit menang kelot benden patung nak lingsir di pempat na niko menengkau dajan balai Banyar rumah tiang kan misi tempo lemah nih petangnya durusan titiang 24 jam di rumah nggih non di dansaran sami wadah sapunika titiang presida ngayah ngendaran ritat kala pengunangan telonarang ritat kamlawangkin yen wenten titiang iwang matur iwang tiang melaksana dan ngah ring anggo
semedon di tiang sareng sami di tiang nunas gang ngampura pina kawasan ngatur di tiang sini di tiang dok Brahma Santi Om Santi 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 Om.